kena komiti kepada yang ke district level. Hakaba ke sokar konstitut kena komiti pada keren. Hakaba dia juga kena kerja penbed juga putusam dan juga asam kena ya. Kena komiti kena kedua juga kerja sim ya ke views bagi opinion jongki members ibarat dengan komiti. Kiba kentuk ya kinomi khmat peba don ki MLA don ki MDC nata kidon ro po extra council di kiba kilawan khmat White MDC kumi EM ilaka nata kidon ro nak liang joki legal advisor jo extra council nak bagi liok bani ajumut kijing ajumut ko kodor kidon ro nak liang jongki hima bat nak liang kisnong ya kiba la include lang hakade komiti kikato kanengot kira ai ki ai jimut ki bakodor akaba ikwa bakandon ka long lasting solution banya pendekno yo put usam kebede ka sorkar mekhlia bat ka sorkar asam te hendai ya ki ai ki ai jimut ki bakodor pede nganom perla bankren peba api gitu kobor subhalong ki bayasha ekene yin nomor ba ki ke kes pitip ha kalong sensitif tinggal ya keren do ka close door meeting dak bagi kerpat bagi nongrang ba ki baro kiblong ki bamatoi kiblong ki babha ban publicize ban itu tendre ngin la ko bhatam members ki la sim kata bakum ke sim jikir kle ngin la ya ko bhatam barwanra ya kan ka solution ban la na ban put usam hap deng ka sokar sam ka sokar krea TLC seyo ikini kijitip makamha hadin ni kebangin seyo ban submit iki egi kran iki egi ajimut nang ne sia ka state level barlu ngin seyo bandon ke joint committee hapdeng hakabala constitute kata committee ro ini regional committee hapdeng juga asam bar kami kalaya tingin dio punya kran ban ra ikini but kijitip kiba khamsai ke de inda hakaban nak liang juga ke joint committee pada juga samar kena triar ngila poilang ke dia menjur ya kita kejek ajumut kin sapoi sia kini ki level jong kini ke artri ke state hak chief minister level balase ke ditang kata ya ba nak liang jong kini ki artri committee hak chief minister level committee hak ba kin sayo kan keren pajpa ya ke kejing keren ya ke kejing ajumut bagi kejing rai tat haduk kata kapor tu ginong ke biasa bangi kibran kena komiti ni ya lek kabala banwa ya kilat kelti bani penbek no purusam bani kelti da kejing ya trilang jong ki pajba da kejing duai boleh terkenat ai kejing start kejing phang ngi kelti bangin poisi sya hadu uput bangin job ban yo no yo put usam ubati kena ya ke state na kaliya